Makenete ni urigitani wa matu uria ukoretwo ugithie na mbere thibitari-ini wa Nanyuki na ni mbere ya thibitari uyu wa kana thibitari-ini wa Nanyuki Teaching and Referral Hospital. Tabarĩra ĩno ĩgĩkorwo ĩgĩtwarithio na mbere nĩ gĩkundi gĩtarĩ kĩa thirikari na nĩkĩo kĩoĩkaine ta Operation Ear Project. Gĩkundi gĩkĩ gĩtigĩrĩire kĩrongoreirie kana kĩrongoreirie gũtigĩrĩra nĩ kĩarigita andũ arĩa othe makoretwo na mathĩna ma matu kuma thĩinĩ wa kaunti ya Nanyuki hatakĩrĩ na marĩhi, na andũ matanyihĩire 40 nĩo makoretwo makĩgunĩka kumana na urigitani ũyũ, na gĩkeno kĩao kĩrĩ igũrũ na nĩ magĩthiĩte na mbere na gũtarĩria ũrĩa magunĩkĩte ona gũteithĩka nĩ ũndũ wa tabarĩra ĩno. Tumeweza kusaidia wagonjwa. Hii matibabu ya masikio vile tunajua ya masikio imekuwa iko sana kwa community, na kwa hivyo vile tumeshikana na hawa madaktari, kitu ya kwanza kujua ni kwamba equipment ambazo zingine tumetumia haziko kwa hiyo hospitali, na kwa hivyo tunashukuru sana Operation Eardrop kwa kushikana na sisi kuweza kuendeleza hii matibabu. Lakini nilitibiwa hiyo sikio ilikuwa iko na shimo, na kuanzia saa hiyo sisikii uchungu kwa sababu wajua ilikuwa imeganda, na nilitoka huko nilikaa masaa mengi, kutoka huko kama saa 1:30 nikalala. Hata wakati huu sasa asubuhi ndio nimekuja nimefunguliwa nikapewa dawa ya uchungu. Nyewe sisikii uchungu na nafikiri itaendelea ikipona. Nilikuja hapa tarehe 17. Sasa ndivyo waliona ni hiyo sikio linastahili kutibiwa. Nina uhakika itakuwa nzuri kwa sababu marafiki zangu nawaona wanatibiwa na nakuja wakiwa wanatabasamu. Hata mimi naona nitakuwa hivyo, nitapona. Na riboti iyo niyo tukwamba guikiria tuhurukio ro hanini no nigukorwo ngicokereria nigetha tuingire ikereka-ini ria keri ria gikunjiro kia mohoro. Ni njitagwo Muthoni wa Mbugu, ndugathiore mitambo amu thutha kahinda gatari kuraihu ni nguthie na mbere na gukumenyithia uria guikaire.